कलेजनि गेटनि लांगोनायाव जिरायनो गोनां जादों? माने बासुगाव कलेजाव जि जेनेरेल सेक्रेटारिनि इलेक्सन जानो नागिरदों बेनि नटिसखौ 27 फेब्रुवारियाव होनाय जादों आरो बे नटिसजों लोगोसे गाइडलाइन्सबो होनाय जादों। गाइडलाइन्सआव होनाय दङ माने एनि एरियार अब्लिक बेक होनाय दंबाय माने एनि मानेथ' कुनु अड इभेन्ट मेनसन खालामनाय गैया नालाय माने एरियार गोनांफ्रा इलेक्सन नमिनेसन फर्म होबा बे नमिनेसनखौ केन्सेल खालामनाय जागोन होननानै इलिजिबल जानाय नङा। बेनि थाखाय जों नुबाय नटिसखौ 27 फेब्रुवारियाव जों फ्रेश केन्डिडेट नागिरनानै होबाय माने जोंनि अपोनेन्टआव जाय दंमोन बिसोरो मिन्थिया नटिसखौ नुसनाखै ना फरायनानैबो बुजियाखै मिन्थिला आरो जों बिसोरखौथ' बिसोर ओमफ्राय बिदिनो एरियार गोनां बेक गोनां स्टुडेन्टफोरखौ होबाय सासेल' बेनि थाखायनो बिसोरना नमिनेसना केन्सेल जाबाय। ओमफ्राय नमिनेसन रेजाल्टआ 2 तारिखआव होनांगौ खोथामोन बेयो एसे पस्टपन जानानै 4 तारिखआव होदों 4 तारिखआव होनानै रेजाल्टआ ओंखारबाय। रेजाल्ट ओंखारनायनि उनाव बेथ' जोंना 7था पजिसनाव माने अपोनेन्टआनो गैला जोंना डाइरेक्ट विनार जाखानाय आरो बेनि थाखाय बिसोर प्रटेस्ट खालामदोंमोन जोंनि जाय एगेन्स्ट दङ बिसोरो प्रटेस्ट खालामनानै माने इलेक्सना 6 फेब्रुवारियाव जानो गोनां मार्चआव जानो गोनांमोन 6 मार्चआव बेबो जानो हायासै खामानिफोरखौ मावनो हायैनि थाखाय डिफार्ट खालामबाय इलेक्सनखौ। बेनि थाखायनो जों इलेक्सनखौ थाब 2-3 गेजेराव जाजानो लुगैदों आरो बेनि थाखाय जों बेखौ दिनै एसे ओरैनो जिरायदों धरनाबो होनजाला बेखौ जों प्रेस मिट आरो जानांगौ आरो नियम बायदि जानांगौ आरो बेरेखा दोलोफ्रा मा माबा खालामदों? बेरेखा दोलोफ्रा होनदों जोंनि नारसिननायाव बिसिनि गावसिनि केन्डिडेटफोरखौ बोख्लायदों होननानै बुंदों आरो खिन्थु जोंनि बे जेबो आखाइ गैया। बे इलेक्सन कमिसनारफोरसो रुल बानायदों गावसोर जोंनि अपोनेन्टआ रुलखौ मानियाखै बिसिना नमिनेसन केन्सेल जादों बेसो मेन खोथाया। आरो जोङो मोनसे बुस्थु नुनो मोनदों पेपार जिथुनाखि पेपार निउसावहाय जोङो नुनो मोनदों बेयाव माखासे क्लेस टाइपनि खोथा बख'नाय जादों मुग जाथिखौ बिदि माबा माबि एसे हाबनाय खोनानाय मा बुंनो सानो नों बेनि गेजेराव जाय निउस बानायदों? पेपाराव होनाया बिसिना माने जों बेजिखालि जोंना अपोनेन्टआनो गैला नालाय जों डाइरेक्ट विनारखा जों बेखायनो एसे बमा गावनानै इन्जय खालामदोंमोन आरो बेनि थाखाय स्टुडेन्ट गोजा जों बायरानोथ' रावबो गैखाया कलेजाव गावसोर होनदों जोंनि अपोनेन्टआ आसुनि एबिएमसुनि एबसुनि लोगो नांनानै बमा गावदों मादों होननानै बुंदों आरो बे खिन्थु एकदमबारे नंखाय खोथा। जों स्टुडेन्ट गोजासो माबा इन्जय खालामदों बेवहाय आरो बियो कलेजनिसो इलेक्सन खुनु बाहेरानि पार्टि जोंनो हाबहोखाया गावसोर हाबोदों नामा जों मिन्थिया जों खिन्थु हाबोआखै बेनो बिसिनि माने थगायजोबनायसै बिसिनि खोथाफ्रा गासिबो। इलेक्सन कमिसना मा बुंदों दा? इलेक्सन कमिसनार दाबो डिक्लेयार जायाखै खालि बे इलेक्सनाल' जि 6 मार्चआव जानो गोनांमोन बेल' डिफार्ट जादोंमोन पस्टपन जादों माला जाफिनगोन बे डेट होआखै दाबो। आरो जों साननैसोनि गेजेराव खालामनो हायोबा मोजां मोनगौमोन आरो इलेक्सनखौ मेम'रेन्डाम होनो नागिरदों जों दिनै आरो जाय जों 7था पजिसनाव देरहादोंमोन बे देरहानाया देरहाखानाय थानांगोन 13था पजिसन थायो गासै बै 6था जि बाखि दंबावो बेखौल' जों इलेक्सन खालामो। नोंसिनिबायदिबा जायफ्रा रिजेक्सन जानाय बिसोरो मोनखाया इलिजिबोल नंखाया बिसोरना बेग गोनांखा गासिबो बिथांमोना मानियाखै ओमफ्राय गावसोर होनदों सानैनिया बेग गैया होननानै बुंदों। बिसोर दा 4th सेमिस्टाराव फरायो 4th सेमिस्टाराव फरायबा बिसोरनि 1st सेमिस्टार 2nd सेमिस्टारनि मार्कशिट ओंखारबाय 3rd सेमनिया रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै बिसोर 1st सेमनि माबा मार्कशिट होदों 2nd सेमनिखौ होआखै बेथ' रुलनि बेरेखा जाबाय 2nd सेमनिखौबो होनांगौमोन बिसोरो बेखायनो बिसोरना केन्सेल जादों बिसोर बेखौ मानिया। जुदि 2nd सेमिस्टाराव बिसोरना बेग गैया 2nd सेमिस्टारनि मार्कशिटखौ होनो हायोमोन नंगौना नङा बिसोर होआखै बेनि थाखाय केन्सेल जादों। बिसोर बेखौबो बख'दों जे जोंना सानैना एरियार गैया बेग गैया बिसोरना मानो केन्सेल जाखो होननानै बुंदों। बिसोर माने मार्कशिटखौनो होआखै 1st सेमनिखौल' होदों। बिथांमोनखौ मा बुंनो लुबैयो मा खावलायनो बेखौनो सानो दे लिगेलि थांबानो जाबाय बेबायदि जबरदस्ति खालामनानै कमिसनारनि सायाव प्रेसार खालामनानै कलेजनि रेपुटेसनाबो गाज्रि जायो बिदि खालामनाङा आरो आंनि फारसेथिं नै एग्जाम सोलिदों नामा? OHS नि एग्जाम सोलिगासिनो फाइनाल बेबो बिराद डिस्टार्ब जायो दावराव दावसि लिरनायफ्राव माबा যোৱা 27 তাৰিখ 2 মাহ 2024 বৰ্ষত আমাৰ কলেজৰ যিটো সাধাৰণ ইলেকশ্যন হ'বলগীয়া আছিলে তাৰ বিষয়ে আমাক এটা নটিচ জাননী পত্ৰ আমাৰ নটিচ বৰ্ডত দিয়া আছিলে আৰু তাতে হ'বলগীয়া ইলেকশ্যনৰ যিমানখিনি নিয়ম নীতি আছে সেই সকলো নিয়ম নীতি তাত উল্লেখ কৰা আছিলে। তাৰ ভিতৰত 16 নম্বৰ যিটো আছিলে নিয়ম আছিলে এই নিয়মটোত লিখা আছিল স্পষ্টকৈ যে যদি কোনোবা কেণ্ডিডেট বা কোনোবা ষ্টুডেণ্টৰ বেগ আছে যিকোনো বেগ 1st সেমিষ্টাৰ হওক বা 2nd সেমিষ্টাৰ যিকোনো য'তে বেগ আছে
সেই কেণ্ডিডেট বা সেই ষ্টুডেণ্টজনে কেণ্ডিডেট হ'ব নোৱাৰিব, তেওঁ নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কৰিব নোৱাৰিব, স্পষ্টকৈ লিখা আছিলে। আৰু তাৰপিছত 29 তাৰিখত আমাক দিছিলে, নমিনেশ্যন পেপাৰ দিছিলে। আমি তাক 2 তাৰিখত আমি ছাবমিট কৰিছিলোঁ আৰু 4 তাৰিখত ৰিজাল্ট আহিছিলে। সেইটো ৰিজাল্টত আমাৰ 7টাকৈ কেণ্ডিডেট ইলেকশ্যন নেখেলা কৰি ডাইৰেক্ট জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট নাই। এগেইনষ্ট আছিলে, তেওঁলোকৰ ডিছকুৱালিফাই হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ বেক আছিলে। 16 নম্বৰ নিয়ম অনুযায়ী তেওঁলোকে ডিছকুৱালিফাই হৈছে আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে এইটো ডিছকুৱালিফাই কৰি দিছে। তেওঁলোকে নিয়ম নীতি মানিছে আৰু আমিও নিয়ম নীতিৰ পক্ষে গৈ আছোঁ। তাৰপিছত কথা হ'ল যে যোৱা 3 তাৰিখত আমাৰ অপজিশ্যন যিটো আছিলে, অপজিশ্যন গোট যিটো আছিলে, তেওঁলোকে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিছিলে। তাৰপিছত ধৰ্ণা দিয়াত তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে যে এইখন কলেজৰ যিটো সাধাৰণ ইলেকশ্যন আছে, এই ইলেকশ্যনত কোনোবা দল সংগঠনে জড়িত হৈ আছে বুলি কৈছে। আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই সাধাৰণ নিৰ্বাচনীত কলেজত কোনো ধৰণৰ দল সংগঠন ইয়াত জড়িত নাই, একেবাৰে স্পষ্ট কথা। আৰু এইটো ভুৱা একেবাৰে, যোনে এইটো সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে যে কোনো দল সংগঠনে ইয়াতে সংলগ্ন হৈ আছে বুলি, কিন্তু একেবাৰে এইটো ভুল কথা। কলেজৰ ইলেকশ্যন সাধাৰণতে আমাৰ কলেজৰ ভিতৰতে হয়, ইয়াত বাহিৰৰ কোনো প্ৰেছাৰো নাই বা বাহিৰৰ কোনো দল সংগঠনে ইয়াত অহাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে, স্পষ্ট কথা। ইলেকশ্যন 6 তাৰিখে হ'ব লাগিছিল, কিন্তু হোৱা নাই, তো টাইমটো ডিফাৰ কৰিছে। কি বিচাৰে আপোনালোকে? এতিয়া চাওক, ইলেকশ্যনটো যোৱা 6 তাৰিখত হ'বলগীয়া আছিলে, কিন্তু নহ'ল, কিছুমান কাৰণৰ নহ'ল। আমি বিচাৰোঁ যে এতিয়া ইলেকশ্যন অতি সোনকালে হ'ব লাগে। ডিফাৰ কৰিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে, ইলেকশ্যন কৰিব তেওঁলোকে, কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ, আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে ইলেকশ্যন হ'ব লাগে, 3 দিনৰ ভিতৰত ইলেকশ্যন হ'ব লাগে। যদি ইলেকশ্যন 3 দিনৰ ভিতৰত নহয়, আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আইনগতভাৱে আমি আইনৰ সহায় ল'ব বিচাৰিম আৰু লগতে আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ইয়াতে গঢ়ি তুলিম যদি ইলেকশ্যন নহয় 3 দিনৰ ভিতৰত, স্পষ্ট কথা। আৰু ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন যিমানখিনি দিয়া আছে, যিমানখিনি নিয়ম নীতি নিৰ্বাচনী আয়োগে তাত প্ৰকাশ কৰিছে, সেইখিনি নিয়ম নীতি যাতে কোনো পধ্যেই সাল সলনি নহয়। আৰু যদি সাল সলনি হয়, তাৰ বিপক্ষে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মাত মাতিব লাগে আমি মাতি যাম। এতিয়া অপজিশ্যন থাকক, তেওঁলোকে একেবাৰে নিৰ্মল হৈ বহি আছিলে, তেওঁলোকে সেই ৰুলটো পঢ়া নাছিলে বোধহয়। আৰু যদি কোনোবা কেণ্ডিডেট যদি হয় যে নিয়ম নীতি যদি নাজানে, সেই কেণ্ডিডেট আচলতে যোগ্য হয়নে নহয় সেইটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ। যদি তেওঁ নিয়ম নীতি পঢ়িব নাজানে, তেওঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেণ্ডিডেট সেয়া আমি গম পাই গৈছোঁ। তো তেওঁলোকে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবিছে যে তেওঁলোকে হয়তো নিয়মটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব বুলি, কিন্তু মই ক'ব বিচাৰোঁ যে কোনো পধ্যেই নোৱাৰে, নিয়ম নীতি কোনো পধ্যেই চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে। আমি চেঞ্জ হ'বলৈ নিদিওঁ, নিয়ম নীতি আমি চেঞ্জ হ'বলৈ নিদিওঁ, স্পষ্ট কথা আমাৰ এইটো।